Božji narod, haleluja! Beseda pravi takole. V apostolskem delu, drugo poglavje, na začetku pravi takole, ko je prišel Pentekoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovito vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so si jim jezike podobnih plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. A veste, kaj pa mi praznujemo danes? Pentekoštni dan, haleluja. In tisti, ki pripadamo Božjem kraljestvu, lahko ostanemo in dajmo Gospodu hvala in čas. In dajmo Gospodu hvala in čas. Njemu pripada slava, njemu pripada vse slave, vse čas. Jezus Kristus, Gospod, nam je dal Sveti Duh. Sveti Duh nas zdaj prebiva v naše življenje. Mi smo kaj? Božji templja. Mi smo postali kot Božji hiši. Lahko govorimo po tuji jeziki. Ne samo po slovensko, po portugalsko, pa tudi na vašangurijanda, na vahatikanda. Želim vam je jaz povabim, da govorite po tuji jeziki. Naj Sveti Duh naj napolni. Pridi Sveti Duh, napolni tvoje narod, napolni tvoje ljudstvo, napolni tvoje sestre, napolni smazinjenja. Božji narodi, naj vaše življenje, polne z Božje narodi, treba tam, treba še, tudi nema sandru, bodi svobodni, da govorite po jeziki, bodi svobodni, da Gospod vas uporabu, bodi svobodni, da vas šanduri jantara, ker Bože prisotni tukaj, da slavimo Gospoda, da vas šanduri jantara, slavimo Jezusa.
cerca potrzebujemy, Ty sił cerca rady w naszym żywieniu. Twoja nadziei najsyslinie w naszym żywieniu. Twoja moc, Boże naród, wyczekuje Ty Boże darowanie, Boże cudo, za uzdrowienie, za oswobodzenie, za cudo, za cudowite stworzenie Twoje żywienie, parazu dete, para cerca Bogema, na escrita vadova, na embodada escrita do Tvoje żywienie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dovolj da Sveti Duh deluje v Tvojem življenju. Pojdite naprej, da slavimo ime Jezusa, Sveti Duh. Molite po jeziku. Hallelujah. The Holy Spirit opens our eyes to reveal Jesus and the Father. Ja, Sveti Duh otvori oči, da vidimo. We're just going to love Jesus. Take a minute to love Jesus. Daj za nam nek čas, da samo obožujemo, da ljubimo Jezusa Hristusa.
inclinasse a Ti, David, o real nessa bênção. Disse praia, Disse graça, Lord of Lords. disse Gospod.
moraš vrcati hudiča dol iz svoje karijere, haleluja. Ko je pripravljen hudiča vrcati strani svoje poti, haleluja. Ko je pripravljen iti na nov nivo, haleluja. Haleluja. Jaz zapovedujem, da se odpirajo vrata na tvojo situacijo, v imenu Jezusa. Jaz proklamiram uspeh v tvoje življenje, haleluja. Ja, uspeh, odprta vrata v imenu Jezusa. Ko slaviš Jezusa, on ti odpira vrata, haleluja. Pejt na nov nivo, haleluja. Pejt na nov nivo. Hudič, odstran se, haleluja. Stran od naše ljudi, haleluja. Vse, kar zadržuje, se mora zdaj umakniti v imenu Jezusa. Verjemu za nov nivo zdaj, verjemu za več, haleluja. Verjemu Bogu za več, haleluja. Bog hoče več od tebe. Bog hoče več uspeh v tvojem življenju, haleluja. Bog, haleluja, premakni se na nov nivo, v imenu Jezusa. Predolg si na istem nivoju, pejt na nov nivo, v imenu Jezusa. V imenu Jezusa, tam si že spal, tam si je najd, haleluja. Se v duhu, v imenu Jezusa. Naoštri svoj duhovni meč, haleluja. Vrca hudiča strani svoje poti. Ukri se hudiču in pobegno bo od tebe. Vidar zastavo zmage, haleluja. Vidar Jezusa. Vidar ime Jezusa. Ime Jezusa, da vsako drugo ime, da vsako omejitev, da vsako barijero, ime Jezus, odpali mir, glas, mali, haleluja. Prigujemo ime Jezus, vsako drugo ime, haleluja. Na sebi, pod zemljo in nad zemljo, haleluja. Imena do vsakega imena. Čajec Bogu svetu, ti greš na nov nivo. Ti greš na nov nivo, haleluja. Reč drugo si sedel, dosti je bilo ostati v spojem, dosti je bilo mizerije, dosti je bilo tvoje mizerije, dosti je bilo dolgo časa, dosti dolgo si se vlekel kamenje, predolgo. Zdaj prihaja ogen svetu, Božjo. Morec si popil kabos v prisotnosti Božjega ognja. Hvala ti, Jezus. Bog, haleluja. A je kot tukaj sam dviga roko, če tako verjameš Bogu, da zdaj boš drugo novo službo, ali pa da boš promoviran. Glavno, nekaj se morajo spremeniti tvojo poklico, sam dviga roko, če si zadovoljen, ne bi tako. Sam, če veš, da ramiš. A lahko eno roko sam dviga. Ok, kar nekaj vesel. Vi, kar niste dvignal roke, sam to ni dvignal roke. Ne gre do enega v tem, pa sam tako roko mu daj na ramo. Recimo eno, kjer mu najbližje stojiš, te roko dvignal. Pa se bomo zdaj strinjali za novo in za napredek. Naj koga, naj še roko dal, se to strinja s tamo. Ker posta vas vpliva moje imeno, ta se me sredi med njimi, rekel Jezus. In karkoli me prosim, se bo zgodilo, haleluja. Haleluja. Mi zahtevamo zdaj napredek, napredek v imenu Jezusa. Napredek v imenu Jezusa. Napredek v imenu Jezusa. Kličemo Božjo naklonjenost. Božjo naklonjenost na Jezu. Odprta vrata. Mi deklariramo odprta vrata nad brati in sestrami. Odprta vrata v imenu Jezusa. Odprta vrata v imenu Jezusa. Odprta vrata v imenu Jezusa. Deklariramo odprta vrata v imenu Jezusa. Odprta vrata v imenu Jezusa.
nivo, več naklonjenost, več uspeha, večji napredek Božjega kraljestva čez nas, Oče, naj napreduje Tvoje kraljestvo čez nas, da delamo to, za kar smo ustvarjeni, da delamo večja dela, da delamo več, večja dela, več uspeha, več svetega, več Božje slave, več vplivamo v ta svet, napredek Tvojega kraljestva, haleluja. Jaz, mi nočemo spati, haleluja. Mi nočemo biti na istem nivoju, haleluja. Mi gremo po več. Recimo posebno rojenci za več. Haleluja. Haleluja. Ste rojeni za več. Zdaj pa, otroci, od Denise predvsem tukaj. Tukaj je od Denise, bo se ukvarjala z doječki, pa mladi, pa otroci. Jaz ne bom danes, ki moram tukaj delati. Prav? Ok, obrigado, Denise, da še več. Ama deixa criança lá. Amém? Amém. Leia, Gospoda, salve. Pastora Tiana, Samara, Sama, Almin, Alex. Božji blagoslov, to je čudovito službovanje. Ja, tisti, ki so prvič tukaj, je nekdo tukaj prvič, daj roko gor, ste zelo, zelo dobrodošli. Dajmo na aplauze. Vocês também são a primeira vez aqui, né? Ok. Ja, kaj bo se zgodilo? Otroci vedno bogoslužijo, po slavljenju otroci so tam v sobi od Denisu. In zelo pomembno, da vemo torej. Kaj se je zgodilo včeraj? Včeraj smo dobili dan slavljenja. Nisem mogel, ker sem že imel neke službe. Kdo je bil tam na Šentulju včeraj? Ne boš ti? Jaz bi vprašal glede slavljenja, glede včeraj. Kdo je bil včeraj na slavljenju? Nekdo je bil? 1, 2, 3, 4. Daj roko gor, če ste bili tam. Nekdo ima pričevanje, da bi delil? Kaj ste učili, kaj ste čutili? Kdo? Če prideš, zraven bo prišel. Če prideš, sam ne bo. Ja, daj spodbude, da pride, da skupaj zraven pride. Ja, dajmo gor! Živ, jaz sem Vlado, kdor me pozna. Ja, včeraj smo bili v Šentjurju, smo imeli encounter, kakor dan slavljenja. In smo bili tam, se pravi, 5-6 ur, smo dejansko non-stop slavili. Mene roke bolijo, ne morem jih gor držati. Aleluja, ja, bilo je super, imeli smo tudi pričevanja, z nama se je pelil en brat Uroš, ker nam je celo pot razlagal, kako je on prišel k Jezusu in že to pot tja je bila meni wow. Wow. In potem, ko smo tja prišli, smo začeli slaviti, imeli smo sicer malo tehničnih težav, tako kar se zmeraj, kadar se zberemo v Jezusovem imenu, ampak smo to premagali in je bilo super, fenomenalno. Ko smo pa tja prišli, imamo eno skupino WhatsApp, ne vem, kdo je noter, kdo ni. Ko smo pa prišli tja, je pa ena Janja napisala, da je bila molitev uslišana in se je zahvalila za vnukico Katarino, ki smo molili. Tako da, aleluja, hvala Bogu, hvala Jezusu. Zato sem tudi za vse, ki ste danes tukaj prvič. In tudi to je uslišana molitev, tako da, hvala ti Jezus. Aleluja. Glede včeraj. Ja, bilo je super, v bistvu meni se je zdelo, da se je nekako vse skupaj stopnjevalo in na koncu je bilo preveč vsega in ja.
Super. Hvala, blagoslovo, hvala, ljubitelj. Dajmo še en aplauz, močnejši. Še kdo? Carrie ima tudi pričevanje. Assimilata. Were you there? Are you sure? Who saw Carol yesterday? Kdo je gledal? Okay. It was so great being able to worship the Lord and have unlimited time. Let's translate. To bo prevajal. Je bilo čudovito. Hallelujah. Tanja, vi prijasno prevajal? Dajmo na pauzo. Sestri Tanja, aleluja. Zdaj boste vsi razumeli slovensko. Hallelujah. Just such an amazing thing to have unlimited time to worship the Lord. Tako je osupljivo dober imeti čas, ker neomejeno lahko slavimo Gospoda. And it's the most precious thing in the world to be able to come into the most holy place. Najdragocenejša stvar na svetu je to, da lahko pridemo v najsvetejše. And love God. In ljubimo Boga. Hallelujah, because He'll do everything. Ker on He'll fight our enemies. Porazu sovražnika. He'll do miracles. Delal čudeže. He'll open up jobs. In tudi He'll heal sick bodies. Priskrbel in zdravil He'll break bondages off just being in His presence. In samo to, da smo v njegovi prisotnosti že zlomi vezi. After about 5 hours, we were just getting a little bit quiet, and all of a sudden we started singing Yeshua. In po petih urah smo nekako postali bolj tiho in začeli prepevati Ješua. And when we started singing Yeshua, the Lord started singing through us. And my voice wasn't tired, and I wasn't tired. It was just like coming out like a river. In nisem bila utrujena, prihajala iz mene kot reka. And the Lord's presence just became more and more real. In Božja prisotnost je postajala bolj in bolj realna. And something interesting happened at the end of the day. In nekaj zanimivega se je storilo konec dneva. I was planning on having Clement anoint people. In sem načrtovala, da bom Clement nazilil ljudi. And he stepped out to that other room. In je šel v drugo sobo. And I said, Lord, who should anoint the people? In sem rekla, Gospod, kdo bo pa zdaj nazilil ljudi? And he said, Samuel. In je rekel, Samuel. The youngest one. Hallelujah. It reminded me of David. David in the Bible. Kot David v Bibliji. Who was just out worshiping the Lord with the sheep. Je pri ovcah slavil Gospoda. How the Lord sees what we do, and when we're not trying to draw any attention to ourselves. In ko nas ne zanima, da bi imeli pozornost obrnjeno nase, Bog lahko deluje v nas. We're just serving because we love Him. Služimo zato, ker ga ljubimo. The Lord is doing the most beautiful thing on the inside of us. In Gospod dela čudovito stvar znotraj nas. And so it was amazing. Samuel was praying for people, and I could see him speaking over them words. And bilo je osupljivo, ker Samuel molil nad ljudmi in govoril je besedo v njih. I had to wash my hair several times not to have oil. In uporabil je veliko olja, tako da sem si mogla oprati lase. Hallelujah, but the Lord's presence and power was there. Ampak Božja prisotnost in moč je bila tam. And just from being in the Lord's presence, we are changed. In mi se spreminjamo v Gospodovi prisotnosti. We are richer. Smo bogatejši. We are richer. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Slava Isusu. Amen. Aleluja. Ja, Gospod, pravi Božja beseda, Gospod, po portugalsko, tako reče, Gospod ljubi
tisti, ki daje z radostjo. Kako pa reče to vrstico po slovensko? Po slovensko, kako pa reče? Gospod ljubi tisti, ki daje z radostjo. Kako? Z veseljem srcu. Aha. Torej, ko jaz bom zdaj jaz bom rekel tako, čas dariti, bomo vsi slavili Gospoda s kličenjem. 1, 2, 3. Čas daritev! Ne bo. Bila samo treniranje. Za Božje kraljevstvo, za misijsko delo, za naše potrebnosti glede stavbe, ampak tudi damo, ne človekom, damo Gospodu daritev. Amen. Mi pa imamo z njim povezav, odnos in mi pa razumemo, kaj damo. Saje, daritev, desetino, karkoli je v srcu. Dejmo komu? Gospodu. Amen. Jaz bom še, ker smo že trenirali, bomo da, ok, 1, 2, čas daritev! Amen. Kje pa samo? Je zdaj tako, daj mi, jaz bom prosil Mizael, da mi pomaga. Mizael mi je žele kičeral fe za Božje kraljestvo. In medtem, ko darujemo, jaz sem tudi pripravljen za to, tisti, ki so obiskovalci, tisti, ki so prvič tukaj in to ne razumete, prosim vas, to je med nami, ki pomagamo in se združimo, da lahko prostovoljno damo daritev Božjega kraljestva. Prav? Torej, bodite svobodni in če imate kakšno vprašanje kasneje, lahko vprašate. Prav? Amen. In če ne razumete portugalsko, lahko kasneje nekdo prevaja za vas. Prav? Jaz čakam, Mizael. Čakaj. Ampak je zdaj tudi čas. A ste imeli priložnost, da bi pozdravil nekoga? Ne. Dej ostanete, ljudi so tukaj mogoče prvič, tam je Aleš, pozdraviti. Jaz vam dam 3 minute, da ostanete, da hodi okoli, da povej zdravo, blagoslov, kako ste bodi blagoslovljeni. Amen. Bodo svobodni. Ime v film. Bravo. Aleš me ime. To je mednarodna crkva, to imamo neki. A je nekdo tukaj iz Brazilije? Ja, pastor, Mizael, Denizi, Abimael, pa Sara. Nekdo tukaj iz Hrvaške, noben iz Hrvaške, ne? Srbije, iz Makedonije, nekdo iz Makedonije tukaj? Aha, Aleksandr iz Makedonije, ja. A je nekdo tukaj iz Amerike? Aha, Carol, ni več. Ne, abri. Aleluja. Kdo je iz? Nizozemska. Kdo pa je Nizozemska? Zdaj imamo aplauze, aleluja. Zdaj pa bomo molili, prav? Dej roko v srcu, eden, pa druga gor. Imamo coração, imamo pasina in recimo, hvala ti Gospod. Imam privileg, da tebi darujem v tvoje kraljestvo, da preko te daritev bomo blagoslovili drugi. Gospod, naj tvojem ime slavljen, povzdigujemo tvojem ime. Hvala ti Gospod, ti nas ljubi in ti nas blagoslovi. Hvala ti Gospod za tvojo milost in naklonjenost. Hvala ti, jaz tebi blagoslavljen v imenu Jezusa Kristusa. Amen! Amen! Haleluja. Danes imamo gosta in sicer je to pastor Udobimaela iz kraja Belem v
Braziliji, to je glavno mesto regije Parás, 2 milijona prebivalstva. Ampak to je človek, ki ima 10 avžen ljudi v cerkvi, ful samotni za Boga. Jaz sem imel priložnost pridigati v njegove cerkve, ki sem bil tam. To je 50 metrov je do konca cerkve, 30 v širino. In so res, začeli so pa s 15 ljudmi, tako da so nam dober zgled. In danes bomo ful poslušali besedo, ful se bo ogen spustil. Probi čim več spred danes v Boga. In kdorkoli bi rad, imamo hišne skupine tukaj notor ob sredah. Zadnjič smo predstavili za en teden v torek, ampak zdaj nadaljujemo ob sredah, tam, ko so unikavči, se dobimo, pa malo debatiramo okoli Božje besede. Je malo drugačko v nedeljo, ko lahko vprašaš kaj, lahko molimo skupaj in se pogovarjamo okoli Božje besede. Tako da to je vsako sredo ob 6. To sredo bo Charles vodil to hišno skupino. Kdor je bil na šoli Slovenec, se bi spomnil Charles Pomilka. Prevajal ga bo pa Žiga, to je pa naš, kakšna funkcija ima zdaj? On je naš bivši blagajnik, ki smo ga na unem križu razpeli sred Prešernovega trga, zdaj se pa počas spet vrača v cerkev. Amen. 17.6. krst vodi. Ful pomembna stvar. Tudi, če si že bil krščen, plis, prid, ko bomo skupaj cel dan. Prineste si kaj za jesti. Mi bomo imeli pijačo, pijače ne nositi, ker na enem krstu je bil tam sod vina, tako da za naprej samo mi skrbimo za pijačo, smo pol zihar, da ni alkohola. Ampak ja, lahko si kaj, kakšen sendvič prineste. Glavno to bo 17. juni na Šentjurskem jezeru. Skupaj gremo iz krščanskega centra Šentjur o 10:15. Po 10:30 se pa tam dobimo. Se pravi, kdorkoli bi rad, če z nami skupaj, ti priporočam, da si 10:30. Če ne pa nas prej, si bo točna lokacija, Google Maps, da boš sigurno lahko najdel. Pa tam je simpel za parkirati. In prines kopalke sabo, ker to je najbolj čista voda v Sloveniji, se mi zdi v jezer. Tako da bo cel žur cel sem. Kdorkoli se bo krstil, lahko imaš kakšno majico, nekaj me oblečen, če hočeš. Glavno, goloti ni več, odkar je človek rešil, se vedno moramo oblačiti, tako da prite oblečeni. Mogoče me čujem to govorim, ampak kad sem že vse život doživel. Ampak kaj je, gremo zdaj v Božjo besedo. Abimel, you wanna introduce your class? Ja, ne slišite, dela, včasih dela. A je seveda? Aha. Daleč. Preveč. Ja, kot Bog. Dela. Sad, brigado, hvala. Brigado. Rad bi predstavil, samo malo da preverjam. Vi veste, da jaz pa Samara Nadler, smo iz Brazilije, iz Amazonije. Belemo je naše mesto, kraj. In tam tudi Mizel pa Aldenizi sta par, tudi iz naše kraje. Ampak Mizel je prav moj brat in bosta tudi tukaj živeli kot misionar. In naš pastor iz Belema, pastor Ari, pa njegova žena, Ari pa Vanža, pridete. Ari, idemo na to. To je pastor Ari, Carlos Ari in njegova žena Vanja, Begor, ja, že dolgo dela v Božjem kraljestvu, né? Estou dizendo que esse é o nosso passo. Falei de mim, da minha família, falei de Mizel, falei de vocês também. E agora é com você. Pode introduzir a sua esposa, depois ela pode sentar se for. Essa aqui é minha esposa. Eu queria que a tua Jena. Nós vivemos há 40 anos, fez esses dias agora, dia 14 de maio, 40 anos de casado. Ja, zdaj 14. maja sva praznovala 40 poroka. E dia 10
dia 10 de maio, eu completei 63 anos. Ja, in 10. maja tudi sem praznoval 63 let, star 63 let. Nós temos 2 filhos. Imamo 2 otroka. Rapaz e uma moça. Fant in punca. E nós temos 3 netos. E tudi 3 unuki. Inclusive, hoje, danes, prav danes, a neta mais nova está fazendo 30 dias. E a mlajša unuknja da praznuje 30 dni. Para nós virmos para cá, da bi prišla tukaj danes, takrat. Ela teve que ir lá receber, a neném ia chegar. Ona je morala tam iti, da bi sprejela dojenčka. Porque o meu filho mora longe de nós 600 quilômetros. Ker najna otroka, naša sina živi daleč od nas 600 kilometrov. E ele é pastor. On je pastor. E ela foi lá receber o neném que ia chegar. Žena je šla tukaj, da bi videla, sprejela dojenčka, ki bi prišla. E quando ela chegou, nós viemos embora para cá. In takrat, ko je prišla nazaj, takoj sva potovala. Tukaj mi smo bili. Naj Bog vas blagoslovi. É uma alegria muito grande estar nesta igreja, neste país, e conhecendo uma parte da família de Deus. Jaz sem zelo vesela, ker sem tukaj v tej cerkvi, v tej državi in da poznam še en del Božje družine. Não há distância nem tamanho que não nos faça ser irmãos. Somos sim irmãos. Mi smo brati in sestre in zato ne obstaja nobene dolžnost, koliko daleč živimo, ni važno, brez omejitev, nimamo meja. Amen. Naj Gospod vam blagoslovi na posebno način. Que o desejo do coração de cada seja o desejo de Deus nas vossas vidas. In naj bo vaše želje v vašem srcu isto tako, kot je v Božje srce. Paz. Ja, blagoslov. Mir, mir. Shalom je. Queridos, dragi, vocês não imaginam quantas pessoas estão orando por vocês. Vi pa ne, veste, ne predstavljate, koliko ljudi molijo za vas. Muita gente ora por vocês. Veliko ljudi molijo za vas. Aonde eu moro, aonde eu resido. Tam, kjer živim, tam, kjer stanujem. Nós levamos tão a sério que a minha convenção, grupo de pessoas estão vindo para cá. Za nas to je zelo pomembno, da zdaj v našo skupino pastorov bodo poslali tudi skupin mladih ljudi, para que ajudem, estão aqui para estar junto, orando, intercedendo ao Senhor. Da tudi se združite z vami, da se družijo z vami, da molite skupaj z vami, da pomagajo. Para que o Evangelho de Cristo Jesus possa penetrar em todas as camadas sociais da Eslovênia. Podredri vsako nivoje Slovenije, socialno nivoje v Sloveniji. Antes de sair da minha cidade, torej preden da bi odhajal od mojega mesta, os irmãos todos reunidos para orar por vocês. Med njim jaz sem bil med bratim in sestri v naši skupini, da oni so molili tudi za nas in za naju in za vas. E eles vão continuar orando por vocês, estejam certos disso. Bodi sigurni veste, da oni bodo še naprej nadaljevali z molitvijo za vas. Mas eu quero abrir a Bíblia para ler um texto da Bíblia Sagrada que está no livro de Atos dos Apóstolos. Jaz bom zdaj odprl Biblijo, Sveto pismo, in v knjigi Apostolska dela, capítulo 1. Prvo poglavje. Versículo 4. Četrte vrstice, četrti stih, ja. 3. Tretji vrstice. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo
3. Ja, apostolska dela, prvo poglavje, apostolska dela, 3. vrstica. Lê até o versículo 5. Od 3 do 5 pravi, po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da živi. 40 dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na očetovo obljubo, o katerih ste slišali od mene. Zakaj Janez je krščeval v vodi, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu. Quando eu tinha 12 anos de idade, Ko sem bil star 12 let, eu li a Bíblia ao ter mais ou menos uns 10 anos. jaz sem bral celo Svetega pisma, ko sem bil 10 let. Toda a Bíblia. Celo Sveto pismo. Mas quando eu tinha 12 anos, Ampak jaz sem bil star 12 let, numa sexta-feira santa, se spomnim, da je bil Velika noč, ta dan. eu estava lendo essa passagem bíblica. In jaz bral točno to odlomek iz Biblije. E naquele dia eu tive uma experiência muito profunda com Jesus. In ta dan jaz sem imel tako čudovito izkušnje z Bogom, preizkušnje z Bogom. Porque a gente começou a ler antes um pouquinho a respeito da morte e da ressurreição dele. Ker nekaj odlomek prej, jaz sem začel brati o njegove smrti in tudi njegove vstajenje. E ao passar de um livro para outro, eu verifiquei que os discípulos estavam olhando para Jesus ressuscitado. In takrat, ko sem končal knjigo, ampak na konec te knjige, ki sem bral, videl, da tam je pokazal učenci, ki oni so videli, Jezus je vstal. E ele começou a dar as últimas palavras antes da sua ascensão ao céu. In on je začel jim dati njegove zadnje navodilo, preden da bi v nebo hodil. Ele disse para eles: vão para Jerusalém. In Jezus jim naročil, pojdite v Jeruzalemo, até do alto que sejais revestido de poder. Dokler boste polni moči. E a Bíblia diz que quando ele começou a falar essas coisas, a Bíblia pravi, da takrat, ko je začel to govoriti, ele foi subindo. Se você for lá o texto, Bíblia, boste videli, da Jezus je začel iti gor. Dá a ideia que ele vai subindo. Razumete, da on začne iti gor. E eles vão acompanhando os olhos. In z močmi gledajo, kako Jezus gre gor. Até chegar nas nuvens. Takrat, ko vidi, da se je nad oblak. E apareceu dois anjos que disse: In dva angela sta prišla. Varões galileus. Človek, Galilejci. Vocês que estão olhando agora. Vi, que zdaj pa gledate. Nessa hora que eu estou lendo isso, takrat, ko jaz bral ta odlomek, eu fiquei com saudade. Jaz sem občutek neki pogrešen, jaz sem pogrešal. Porque eu fiquei no lugar dos discípulos. Jaz sem se čutil, kot da bi ostal tam takrat kot učenci. 3 anos intenso. 3 poln intensivne leta z Jezusom. Milagres. Oni so videli čudež. Mortos levantam. Mrtvo vstal. Pão se multiplica. Kruh pa se pomnožili. O mar se acalma. Morja se pomirila. Eles queriam que ficasse assim. Oni so želeli skupaj biti z Jezusom. Não. Ne. Não vai. Ne, Jezus ne. Fica. Ne gre, ostani, ne pojdi, Jezus. Tudo de bom acontece conosco. Vse čudovito se zgodi z nami, ki si tukaj. Ele disse: não, eu tenho que ir. Jezus je rekel: ne, jaz moram iti gor. E vocês vão ficar. Vi pa boste tukaj ostali. Agora olha. Zdaj pa poslušajte. Vão para Jerusalém. Pojdite v Jeruzalem. Porque vai vir do alto. Ker od zgoraj bo prišel. O Espírito Santo. Sveti Duh. Aleluia. E ele vai estar convosco todos os dias. On bo z vami vsak dan. Até a consumação dos séculos. Do konec vekov. Não fiquem tristes. Ne bodi
Não fique com saudade. Olhe, tranquilo. Porque eu vou mandar o Espírito. E vai entrar em você. Aleluia. Aleluia. E ele vai chegar. E vai revolucionar a vida de você. Amém. Amém. Voltaram para Jerusalém. E começaram a clamar. Zaczęli kliczeć. I apostoli poszli dia, dois dias, 2 dni, 3 dni. E ao se cumprir o dia do Pentecoste, dia da festa, em koji bil dan Nikosni dan, de Pentecoste, i so imeli tako veliko zabavo. 50 dias após a Páscoa, to pomeni 50 dni po Velika noč. Desce fogo sobre ele. Ogen je prišel, enche a casa. E napolni ta prostor. E eles são cheios do Espírito Santo. Je bil poln Svetega Duha. Eles começam a falar em eslavo, em português, em japonês. Oni so začeli govoriti po slavonski jezik, po portugalski jezik. Aleluia. Aleluia. Porque todos os judeus que estavam de fora na festa compreendiam o que eles falavam. Ker vsi Judi, ki so živeli van Jeruzalem, ki so prišli tam, so mogli razumeti, kaj oni so govorili. E começa a igreja revolucionando. E certo začne z revolucija. Amém. É interessante. Zanimivo que essa ação que acontece, que ta dejavnost produz a primeira coisa. Producira prve stvari. Depois dessa língua repartida sobre eles. Po te dogodke, que oni so sprejeli različni dar jezika. Como um vento impetuoso, como nessa sala entrou aqui. Kot šum, envolveu a todos. Močno je napolnil sam. Aí todo mundo lá fora, meu Deus, vsi so bili ven, so začeli poslušati, kakšen hrup. Eles são tudo porra. Ljudje pa noter kričijo, so vsi pijanci. Embriagados. So pijanci. Aí acontece a primeira coisa bonita entre eles. In prve lepe stvari se zgodi med njim. Pedro se levanta. Peter je vstal. E é interessante que não foi só Pedro que levantou. Zanimivo je, da ni bil samo Peter, ki je vstal. Pedro se levantou e Peter je vstal, pa skupaj z njim demais apóstolos. Ostali apostoli. Dizendo o seguinte: o que tu vais falar? Tisti, kar boš rekel, nós estamos junto com você. To pomeni, da karkoli boš rekel, boš povedal, mi smo skupaj s tabo. Significa to pomeni, que esse derramar da izliju Svetega Duha produziu unidade. Je produciral enotnost. Todo mundo vsi pensava uma coisa só. Je imel isto misel. Todo mundo vsi so imeli. Se juntava para uma coisa só. Vsi ste bili skupaj samo za eno stvar. Como é o nome dele? Kako vam je ime? Mitja. Se o Mitja tivesse necessidade. Če Mitja, recimo, da bi Mitja imel neki potrebnost. Todo mundo chegava junto. Vsi so prišli skupaj. Nós estamos aqui por você. Mi smo tukaj zaradi tebe. O seu coração é o meu coração. Tvoje srce je naše srce. O que você sofre, eu sofro. Tisti, kar trpiš, tudi havia unidade. Je obstaja enotnosti. Não havia diferença. Nobena razlika. Aleluia. 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 E aí a igreja se tornou uma. In cerkve je postala ena. Está aqui lá no capítulo 2, versículo 40 Capítulo 2, versículo 40 Tam je v drugem poglavju apostolskega dela, vrstica... 42. Ja,
24 vrstice. Capítulo, versículo 42 é o seguinte. E lê. Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v slomljenju kruha in v molitvah. 43. Vse pa je v duši navdajal strah. Zakaj po apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamenj. 44. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno. Todos os que criam Vsi, ki so verjeli, estavam juntos. So bili skupaj. E tudo era In vsi so bili eno. Ó, eu era assim, ó. Ja, tako sva bila. Tako sva bila. Era daqui, ó. Še enega. Mi smo eno. Não havia brasileiro, não havia nada. Todos eram unidos. Takrat ne obstaja, a Brazilci ali drugo narod, vsi so bili enotnosti. Amen. O Espírito Santo traz unidade. Sveti Duh prinese enotnosti. O Espírito Santo me compunge Sveti Duh me pelje a sentir o que ele sente. Me dovoli da čutim tisti, kar on čuti. A ele a sentir o que eu sinto. Da bo on čutil tisti, kar čutim jaz. O Espírito Santo, a plenitude dele Sveti Duh in njegova moči entre nós. V našem življenju. Não há divergência. Ne dovoli nobene razlike. A unidade. Ker obstaja enotnosti med nami. Aleluia. Agora, se você olhar o versículo seguinte. Ampak, če gledaš naprej, naslednje vrstice. Versículo 45. 45. Pode ler. Pravi tako je. Prodajali so premoženje in imetje, ter od tega delili vsem, karkoli je kdo potreboval. Olha lá. Poglejte. Vocês já imaginaram essa unidade? Lahko vi predstavljate, kako so živeli v enotnosti, produzida pelo Pentecoste, ki je bila producirana, se je zgodila zaradi bitkostni dan. Eu comprava 1 quilo de farinha. Eu comprava 1 quilo de feijão. Recimo, da bi kupil 1 kilo fižola. E eu comprava 1 quilo de feijão para ele. Jaz bi tudi kupil 1 kilo fižola, tudi za mim. Se eu comprasse 1 quilo de carne para mim, jaz bi kupil 1 kilo mesa. Mas eu não comprava 1 quilo de filé e 1 quilo de osso para ele. A jaz bi kupil, ne bi kupil 1 kilo filet zame in kosti za njega. Eu comprava 1 quilo de filé para mim e 1 quilo de filé para ele. Jaz bi kupil 1 kilo filet zame in 1 kilo filet tudi zame. A unidade com o Espírito Santo. To je enotnosti Svetega Duha. Aleluia. Agora olha lá, versículo 40 e 45. 6. Zdaj 46 vrstica pravi. Dan za dnem so se enodušno in ustrajno izbirali v templju, lomili kruh po domovih, ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Oni so dan za dnem ustrajali v enotnosti, v poučevanje apostoli e no partir do pão. V občestvu in takrat, ko so slomili kruh, delili kruh. Era um amor pleno. Je bila popolna ljubezen. Eles não se reuniam só domingo de tarde e de noite, não. Oni niso so se zbrali samo nedeljo popoldne ali zvečer. Eu vou fazer uma comparação aqui. Dovoli da jaz primerjavam. Que não é
mas que é para dar uma noção para todos nós. Ni tako prijetna, ampak da mi malo razumemo to. Vocês se lembram quando vocês se apaixonaram pela primeira vez por uma moça ou pelo rapaz? A se spomnite, ko prvič ste bili zaljubljeni nekomu? Queria estar todo dia junto delas. Vsak dan ste želeli biti zraven, ne? Suava a mão. A roka je neki mazana. Tria minha perna. A noga malo potresla. Ficava, meu Deus, passa a hora, passa a hora. In gledala uro, zakaj pa ura ne teče, ne gre, ne gre. Era o sentimento que eles tinham um para com os outros, para, sabe o quê? Juntos adorarem a Deus. Je bilo podobno občutek, ki so imeli, da bi skupaj živeli v stari, da bi oboževali, slavili Boga. Quando o Pentecoste aconteceu, ko binkošni dan se je zgodil, era prazeroso. Je bilo čudovito, je bilo užitek. Era prazeroso. Je bilo res čudovito. Estar junto. Biti skupaj. Para celebrar ao Senhor. Da bi praznovali, da bi slavili Gospoda. Para celebrar. Da bi praznovali, da bi slavili. Eu te adoro. Jaz tebe obožujem. Eu te louvo. Jaz tebe slavim. Eu te bendigo. Jaz tebe slavim. E aí, vamos lá, irmão. Qual é o nome? Lepetes, mano. Qual é o nome? Eric, vamos lá, Eric, vamos lá. Vamos lá. Hoje, a gente precisa adorar o Senhor. Dá-me vamos lá, aleluia, aleluia. Ei, aleluia. Um estimulava o outro. Vsak bi spodal, spodbujal drugo. E não tinha igreja. E niso imeli. Era na casa da irmã. Je bila v hiši, era na casa da irmã Ana hoje. Danes, recimo, se rečemo, amanhã era na casa do jutri bo Martinovo hiša. E todo mundo ia para lá adorar. Sabe por quê? O Espírito Santo. In vsi so šli skupaj tam, da bi slavili Gospoda. Zakaj? Ker Sveti Duh envolvia o povo. Je napolnil ljudstvo. Aleluia. Aleluia. Aí sabe o que aconteceu? Essa comunhão. Veš, kaj se je zgodilo s tem enotnosti, s tem odnosom? Olha lá. Poglej. Pedro vai para o templo, sabe o quê? Petr je šel skupaj z Janezom v templu. Ora. Zakaj sta šla v templu, da bi molila? Ora. Bova molila Janez. Chegou lá, tinha In tam, pri vratu, v vstopnici je bila nek hrom, tisti, ki ni mogel hoditi. Hrom, ja, hrom. Me dá aí eurozinho. A imate neki kovanec, ali euro. Ele disse, eu não tenho ouro. Janez je mu rekel, nimam. Significa o seguinte. Nimam zlato, nimam srebro, nimam zlato. Eu não tenho euro. Je rekel, to pomeni, da nimam evra. Nem dólar. Tudi dolarje nimam. Todo mundo liso. Vsi so bili brez denarja. Mas ele disse, o que eu tenho, ampak je rekel, tisti, eu te dou. Tebi te dam. Em nome de Jesus. V imenu Jezusa. Levanta. Vstani. Aleluia. Sabe o que é isso? Veš, kaj to pomeni? Unidade. Enotnosti. Comunhão. Občestvo. E busca da presença de Deus. In hlačen in želje po Božje prisotnosti. Trpenenje po Božje prisotnosti. É interessante. Je res zanimivo, que o Pentecoste da binkošni dan se manifestou com cura, se je manifestiral z ozdravljenjem. Não foi para os membros da igreja. Ne za člane cerkve. Foi para o homem que estava na porta formosa. Ozdravljenje se je pokazalo za tisti, ki je bil pri vratih. Sabe o que significa? Veste, kaj to pomeni? Quando vocês estiverem unidos. Ko ste skupaj.
Um só coração. Buen srce. Oh, aleluia. Um só propósito. Zelo namen. Buscando ao Senhor. Hrepenite za Gospoda. Vocês sabem quem vai ser abençoado? A veste kdo bo blagoslovljen? Aqueles lá de fora. Tisti, ki so van. Amen. Aqueles lá fora que está doente. Tisti, ki je van, ampak je tudi bolan. Aquele lá fora que não tem emprego. Tisti, ki nima služba. Aquele lá fora que está aprisionado pelo Satanás. Tisti, ki je zvezan po hudiču. Aquele que está fora, que está amarrado pelas coisas ruins da vida. Tisti, ki je van, ampak je zvezan slabe stvari tega življenja. Drogados. Ki je v drogi. E Jesus arranca ele de lá. In Jezus iztegne oseba. Porque o Pentecoste chegou. Ker Pentecostni dan je. Na minha vida e na sua vida. Moje življenje, tvoje življenje. Aleluia. Eu vim de lá do mundo. Para dizer para vocês. Da bi vam povedal. Que o Pentecoste é real. Da Pentecostni dan je resnico. Amen. Será mesmo? Res to. A to res? Seveda je. Mas eles lá fora só vão olhar para nós. Ampak tisti, ki so van, bodo samo mogli nas videti, se nós formos um corpo monolítico. Če smo monolitno telo. Uno telo. Eno teleso. Um só coração. Eno srce. Um só propósito. En namen. Um só ideal. Samo ena ideja, načrt. Juntos. Skupaj. Buscando ao Senhor. Hrepeneti, nizki Gospoda. Senhor. In Gospod. Abala. Potrese Gospod. Essa cidade. Premika te mesto, Gospod. Invade a nossa congregação. Pride, note v našu skupino, Gospod. E faz uma revolução. E prinese revolucija, Gospod. Porque nós estamos precisando aqui. Ker rabimo, Gospod. Nessa cidade. V tem mestu. Agora, isso só acontece. To lahko samo se zgodi. Se vocês crerem. Če verjamete. Se vocês não crerem. Če ne verjamete. A fé. Vera. Vem pelo ouvir. Pride po poslušanju. Ouvir a palavra de Deus. Poslušanje Božje besede. O Pentecoste é real. Pentecostni dan, moč Svetega Duha je resnica. Eu vou contar um negócio aqui para vocês da minha cidade. Jaz bom delil z vami tisto, kar se je zgodilo v mojem mestu. Lá tem muito traficante. Tam, kjer živimo, obstaja veliko drug dealer, kako pa rečemo? Prodajalcev, drog prodajalcev. Muito. Veliko. Eles têm metralhadora. Oni imajo ta, tako, mašina. Mitralije, tako, metralhadora. Metralito. Metralhet, a vita? A nimate to, A polícia não vai lá. Policaj tam ne gredo. No bairro? Tam, kjer živijo. Quando a polícia vai lá, é 5, 6 carros da polícia. Ko policisti tam hodijo, mora biti vsaj 6 patrol, avto, policijski avto. Mas o povo de Deus pega a Bíblia. Ampak Božje ljudstvo vzame e entra lá. In gredo nota. E eles vão abrindo. E on začne odpreti. Aleluia! Aleluia! Eles vão abrindo. On odprejo. Aleluia! E eles dizem, olhe para nós, pastor. Nós estamos todos lascados. E ko pridemo nota, oni nas prosijo, prosim, pastor, molite za nas, smo vsi pogubljeni. E Jesus salva! Jesus odreši. Aleluia! Aleluia! E ele se torna um homem cheio do Espírito Santo. E ta oseba postane oseba polna Svetega Duha. Nós temos dirigentes de igreja que saíram de lá. Mi pa imamo zdaj pastor majhne cerkvi, ki so bili prej v tej situaciji. O Pentecoste é real. Ker Pentecostni dan bo
Božja moč je resnica. Amém. Aleluia. Aleluia. Se Ele transforma, se Bog transformira, preobraza o mais vil pecador, najhujši grešnik, na pior das circunstâncias, v najhujši okoliščini, transforma todos. On lahko preobraza in transformira vsak. Olhe para o seu irmão. Poglej vaš sosede. Poglej sosedu zdaj. Pergunte para ele. Vprašaj, mi vprašaj. Vprašaj mu. Olhe para ele, olhe para mim. Ne meni poglejte, poglejte mu. Poglejte vašo sosedo, poglej sosedo. In vprašaj. Você quer que aconteça o Pentecoste na sua vida? A želiš, da binkošni dan Božja moči se zgodi v tvojem življenju? A descida do Espírito Santo. Da bo Božje, Svetega Duha, izliv Svetega Duha. Para você começar a fazer a diferença. Da bo začel delovati v različne načine. Aleluia. Ora, o que é o emprego para Jesus? Kaj je služba za Jezusa? Aleluia. Esse que vos fala aqui, aos 43 anos. Ko sem bil jaz 43. Eu tive um câncer. Jaz sem imel rak. E eu tenho 63. E eu estou aqui dizendo que o Pentecoste é real. Pentecoste dan Božja moči je resnica. Amém. Aleluia. Com a permissão do vosso pastor. Če vaš pastor dovoli, gostaria que eu ficasse de pé. Jaz bi povabil, da bi vstali. Aleluia. 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 Oh, glória. Jesus está aqui. Jezus je tu. Estou sentindo a sua presença real. Jaz vem da Jezus je resnično tu. Jesus ainda. Jesus é real no nosso meio. Jesus prebiva med nami. Não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo. Ni važno okoliščina, situacija, v katerem se Eu não sei qual é o teu problema. Jaz ne vem o tvojem problemu. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus Božji duh está aqui. Je tu para realizar aquilo que tu quer. Da stori, da dela tisti, kar želiš. E com a permissão do pastor, se ele permitir, Jaz bi prosil pastor, če bi eu quero te pedir, se tu quiser vir aqui à frente, če on lahko dobrar teu joelho, če on lahko pride tukaj, da bi molili skupaj na koleni. Pode? A smem? A lahko vabimo pridejo? Se você quiser vir aqui à frente, lahko pridete tukaj. Dobra teu joelho na koleni, bomo vsi. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Zaprite oči. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. 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 Se você não pode dobrar o seu joelho, pode ficar sentado. Če ne moreš na koleni, ni problem, lahko sedite. Eu vou orar por ti agora. Jaz bom molil za te. Aleluia. Aleluia. E diga para Jesus. E povej Jezusu. Toca na minha vida hoje. Dotakni mojim življenjem. Toca na minha vida hoje. Povej Jezus, dotakni moje vida hoje. Dotakni moje življenje. Toca na minha vida hoje. Dotakni moje življenje zdaj. Toca na minha vida agora. Dotakni mene, Gospod. Toca na minha vida hoje. Dotakni moje življenje. Eu quero sentir a tua graça. Eu quero sentir a tua graça, a tua glória. Senhor, eu não sei o que essa senhora tem no joelho, mas em nome de Jesus nós repreendemos todo o mal. Todo o mal. Oh, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, muda a história. Muda a história, Senhor. Renova esse povo. Renova esses irmãos, Senhor.
propósitos, Gospod, naj bo spremembe na našem namenu. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, eu quero te abençoar a cada um, Senhor, a pessoa que está aqui agora. Senhor, muda a sua história agora. Eu te agradeço. Olha o pastor David, Senhor. Clame, Senhor. Senhor, o teu filho está aqui. É responsável por esta obra. Senhor, enche da tua graça. Enche da tua graça teu filho, ele possa ser cheio. Que o Pentecostes se realize aqui nesse lugar. Muda a história, Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, amém. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, Ramanecanaria. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus. Renovo especial. Gospod, blagoslovi tua comunidade. Prenavljanje vsega v krščanski svet najbolj predletni temelj celo državo z Jezusom. Somos pastores, Pode levantar. Lahko ustanite, lahko nazaj posedeš. Dê abraço no seu irmão do lado. Ne objemi nekoga zraven. Blagoslovi. Dê abraço no seu irmão do lado. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de vocês. 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 Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te faça um servo cheio de graça e de glória. Aleluia. Deus possa abençoar ele de forma poderosa. Que o coração dele seja de Jesus. glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe muito, prospere, cheio de graça. Não deixe Jesus por nada dessa vida.
glede kart prenočišča, če se to. Amen.